Aikari akwa Amos Bahati kaunti ya Nakuru mareyuria ciuria nyingi thutha wa kahii ka ukuru wa miaka 4 kuragwo ni kimwana kimwe kia ukuru wa miaka 15 makigucaniria kigwa. Kuringana na OCPD wa Bahati, kimwana kiu gihithukiire kahii kau na kahiu agatheca ngingo na acoka ageria kuhitha mwiri wako na mahuti. Tugioka uguo twakora banga hau wina thakame twerana ndukahutio ni mundu banga cio reko ikare hau. Riria tugiukire niguo tukorire thakame haha twakirika na taratari twakirika gucaria kuria mwana gikorwa ikitio tutinamuona na ihenya nginya riria hokire andu niguo hageire mundu umwe oya muti amberia kweheria mahuti kirima ki hau niguo akionire mwana ni hwari. We have come to the scene and we have recovered the murder weapon, and we are removing the body to the mortuary for postmortem. OCPD ni ogereire kuga ati kimwana kingi kia ukuru wa miaka 13 ni kiguraririo kia hatikaini iyo na riu kirarigitirwo thibitari ya level 5 ya Nakuru. The cause of contention was disagreement, as he says, was disagreement over sugarcane. Kuratwika ati thutha wa kimwana giki gutabania giko giki kia unyamu ni eneanire ceceni-ini ya borithi ya Bahati na erigirirwo gukinywo igoti-ini ica ikuhi. Ndamuthaitha mwe thirikari mutumenyerera ciana ici tondu no kuri iranyua bangi kiuma nyumba igoka guturaga. Mwiri wa kana kau utwarirwo mocarĩ-ini ya Nakuru. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Monica Kaguni.